Vise-Ministra Finansas hateten esbosu lei kona-ba impostu o valor akresentadu se prosesu diskusaun. Governo iha na política atu cria legislação ida quando vai introduz imposto ho valor acrescentado nebe mak se introduz mos ba produto sira ligado ho assunto ne ha reunião comitê revisão política confirma ho vice-ministra Finansas quando ba progresso ho se esbosu lei ne mai be governante ne hateten se iha diskusaun nelaran no finalizaona mak se lori ba konselo ministro ho dihalo aprovação tuir kompetência governo nian. Nunemos husu kona ba ho esbosu lei nebe governo elaborane se introduz ba produto ho tu kalai governante ne hateten nia parte se dauk belefo explicação klean kona ba assunto ne tamba elaboração ba esbosu lei ne se dauk conclui. Ibane dadang ni ha prosesunya larang amila belefo detalhes ya ne itu introduz iba tambahan sa ohing excelência ministra mas explica katak quando ita tama ASEAN itanya ya alfandega ne batrua ita sei zero tax ne maka sa ondehan sellers tax nomos import duty então atu troca buat ruane ita tem que introduz pat selo kida ne maka nesan ivane então ida ne mak mebe amila bele for detalhes informação ne tamba baser ne esteja diskusaun ne lara lalos ne tinang ne am lor ba konsel ministro tinang ne mebe sidau hatena los at lor ba bahir. Mas que tuir plano na política governo quando ba ivane se implementa e hatinang riuroron resing hito may beheladet fulang hat atau tama batinang riuroron resing hito esbosu lei ne se dau conclui. Adair Ximenes, Vise-Ministra Finansas, GMN.